Dobar dan svima, moje ime je Filip i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da brzo i lako napravite Apple ID, odnosno iCloud nalog, kako biste imali pristup App Store-u i ostalim servisima u sklopu iOS-a. Pa hajde da krenemo. Za početak je neophodno da odete na link koji se nalazi u opisu videa, nakon čega će se pojaviti ovaj ekran. Ono što je prvo neophodno uraditi jest da kliknete na opciju Create Apple ID u donjem levom uglu. Sada će vam se pojaviti pop-up u kojem je potrebno da unesete vaše ime i prezime, kao i da izaberete region, pri čemu imajte u vidu da je sada Apple Store otključan i za Srbiju i za Crnu Goru. U polje ispod unesite datum rođenja, a bitno je naglasiti da morate biti stariji od 18 godina, jer će u suprotnom Apple ID biti odbijen. Zbog toga pazite koju godinu unosite. U nastavku se traži e-mail adresa koja bi se koristila kao Apple ID. Ovdje je neophodan validan mail, a preporučuje se upotreba Gmail adrese. Nakon toga unesite dovoljno jak password koji treba da sadrži najmanje 8 karaktera, velika i mala slova i kombinaciju brojeva ili ostalih simbola. Preporuka je da password ne sadrži ime korisnika, kao i da se radi dodatne sigurnosti umjesto slova koriste brojevi kao na prikaznom primjeru. Kada ste uneli lozinku, dodajte broj telefona za verifikaciju naloga, što je moguće uraditi putem SMS poruke ili telefonskog poziva. Posljednji korak je da unesete kod za slike i da verifikujete sam nalog, nakon čega će vam na raspolaganju biti svi Apple i iCloud servisi, a preuzimanjem aplikacije na računar možete imati pun pristup vašim podacima na iCloudu. Nadam se da vam je ovo uputstvo pomoglo, a ako jeste, obavezno lajkujte i ne zaboravite da se pretplatite na kanal za više sličnog kontenta. Veliki pozdrav i svako dobro!